Imani na nguvu ambazo tunazo tumepewa na Mwenyezi Mungu za kuwafukuza. Tutawafukuza hadi mwisho na M23 haitaonekanaka. Na Kagame tunamupa tahadhari. Na yeyote mwenye anasaidia hiyo mainchi ama wenye wanasaidia M23 tutawafata mpaka tutahakikisha tunawadhibiti. Sisi tutafika Bukavu. Yeyote mwenye tutasikia anasema yeye ni mwingine yake, hawezi penda yaribiwe, ule ni adui na atakuwa traité comme ennemi. Atuyapigana na M23. M23 ilianza huko Goma na wakadhibiti Goma, wakakuya mpaka Bukavu. Hivi tulifika hapa ilikuwa ni demonstration kidogo. Na hatuyapigana nabo. Hivi sasa tunataka pigana nabo. Tunaambia raia yetu wakongomani wote en general, en particulier wenye wako mteritoire ya Fizi, Uvira, Mwenga, Bukavu, Ville na Nord Kivu mzima, Goma, ile maeneo yote nye wanadhibiti, wasubiri, tuko njiani tunaenda wagomboa. Usikose kusubscribe channel yetu. Jambo mzee. Jambo sana ndugu journalist. Nataka kwanza kidogo ujitambulishe. Mimi naitwa kwa jina la Luundu Tambwerene Itongwa Mukandama. Mimi niko kamanda mkuu, yani chef d'état-major wa mouvement MPLC FPLC Wazalendo. Unapatikana hapa pa Uvira ama unatokea nyingine sehemu? Mimi ni kiongozi wa niveau national. Ila état-major general makao na kwa hapa Uvira. Tuko na watu mprovince ya Tanganyika, tuko na watu mteritoire presque 6 za province ya Sud Kivu. Tuanze kwanza na wakati ulipata taarifa na kwamba eti Uvira, Luvungi, Kamanyola, Sange ilikamatiwa, na mpaka sasa hivi watu hawaamini kwamba hii sema ambazo nakwambia hapa ziko mikono ya wazalendo. Unaweza waambia watu nini kuhusu hizo habari za uongo ambazo adui anazidi kuzitangaza? No, ikiwa Luvungi, Sange balititangaza kama wamekamata pale, ni parmi ya majeshi ya FRDC. Mwa viongozi wa FRDC ndo walijitangazaka kama Luvungi imekamatiwa, Kamanyola imekamatiwa. Meme hata na Sange kuko wengine wa mambre wao, yani M23 na Fleuve Congo ni muungano ambayo imenunua watu. Wakongomani wameuzikana wengi sana, mviongozi wa kijeshi, mviongozi wa siasa, mwaraia, kuna watu wengi ambao wamekwisha kuuzikana na hao watu. Sasa hao watu ndio walikuwa wanakuja wanafanya hizo propaganda. Lakini M23 yenyewe ilikuwa bado haijaingia. Na M23 yenye ilikuwa ishaingia ni wao, kwa sababu wao wanauzikana. Puisque M23 ni wale watu wenye waliuzikana na Rwanda yenye kuwasaidia na Uganda. Na unataka sema kwamba FARDC iko complice na M23? Siyasema FARDC iko complice na M23, me mu FARDC muko watu ambao wanauzikana na M23 na kuunga M23 mkono na kukua automatiquement wa membre wa M23. Na ndani ya FARDC muna wengine, yani muna kundi mbili. Kuko kikundi ambacho kina support adui na kuko kikundi ambacho kina support rais wa nchi na serikali yake. Na hicho kikundi kina support rais ndo kikundi ambacho sisi tunaambatana nacho. Kuna audio ambazo zilivuma mawasape sana nikiongelea, nadhani ilikuwa toka kwa mzee ya Kutumba kwamba kuna general ambaye alikuwa pale Luvungi anaitwa General Aonzi. Hizo habari kwamba alikuwa anatumika na M23 ni kweli? Ni yeye alijitangaza. Sio watu ndo walitoa watu walikuja kutoa maaudio après avoir kufata declaration yake. Ni yeye mwenyewe alijitangazaka kama tayari Luvungi imekamatiwa na M23 na ni yeye ndo M23. Na ndo maana tuliwaambia kusema kwamba ndani ya FARDC kuko watu ambao ni M23 kwa sababu walishauzikana na M23. Parmi site ambazo zilipigwa masasi sana ni quartier ambayo tuko ndani, ambao wewe kabisa unaweka ulinzi wako ndani. Na ulipokea habari donc ulisikia kuona FARDC iko nakimbia kwenda Kalemi na tukasikia kwamba wewe ulikuwa unawaziwia. Ni kwa nini? Tatizo ni kusema ya kwamba yani dunia mzima ni vitu vya kushangaza kuona nchi kama vile DRC vita, hata sisi hatuyawahi kupigana ile vita ya kufanya repli de Kavumu jusqu'à Kalemi.
ordre natoka pale ale nani mu dégarnir ma position mutoke kuma nani kuligne de front na batu bana dégarnir ti rendez-vous wapi Uvira na Kalemi. Sasa hapa kote balikuya hakuna kwenye kulilia risasi. Na kama hakuna kwenye kulilia risasi tulikonsidere automatiquement bale benye balikuya ndo M23. Na kwa kukamilisha kama ni kweli wao ndo M23, hapa Uvira kulipigwa risasi usiku na mchana mwe 4 jours, raia itoki nje wala gari, hakuna movement yoyote. Ukiingia mu maofisi zote za serikali, mu ofisi ya meri ndo muko wese ya wale watu. Mu ofisi ya polisi ndo muko wese ya wale watu. Mu ofisi zote kule hizi za serikali walibomoa vitu, walisakaje vitu, raia ilipigwa masasi, walibaka, yani walifanya vitu vibaya. Isinge likuwa presence yetu, ingekuwa ni masakre hapa. Sasa uliweza kuidhibiti hai we wakati M23 iko natangaza kwamba eti wazalendo wana wanajeshi wengi tutafika Uvira muda wote. Wakati Daudi na Goliati wakati alikuwa iko napigana vita na Wafilistini, na waza Goliati alijikuta yeye iko na uwezo mkubwa sana. Na wakati Mungu na yeye aliteua Daudi kuwa kwenda kupiganisha Goliati. Sio kusema kama Daudi ni yeye alikuwa na nguvu. Daudi alikuwa na nguvu nyingi kwa sababu yeye alikuwa na Mungu. Sasa Goliati na yeye alikuwa na nguvu za shetani, lakini kwa sababu Daudi alikuwa na nguvu za Mungu ndio maana alishinda. Yani sisi kuwa wachache, tuko wachache lakini tuko wengi kwa sababu Mungu iko upande wetu. Mimi niko na Mungu na ule Mungu mwenye niko naye ndio mwenye amenipa uwezo wa mimi kudhibiti wale watu. Na raia sasa hivi ya Bukavu inasumbua sana media zetu ikisema kwamba wazalendo wakiwa waokoa. Donc bako na confiance na nyie. Labda mpaka sasa hivi unajipanga kuhusu kukomboa Bukavu na Goma. Sisi tunajipanga na tuko tayari. Juzi nilisema kwenye mitingi Kalmawenge kusema ya kwamba hatuyapigana na M23. M23 ilianza huko Goma na wakadhibiti Goma wakakuya mpaka Bukavu. Hivi tulifika hapa ilikuwa ni demonstration kidogo. Na hatuyapigana nabo. Hivi sasa tunataka pigana nabo. Tunaambia raia yetu wakongomani wote en general, en particulier wenye wako mteritoire ya Fizi, Uvira, Mwenga, Bukavu, Ville na Nord Kivu mzima, Goma, ile maeneo yote nye wanadhibiti, wasubiri, tuko njiani tunaenda wagomboa. Mpaka sasa hivi raia inaenda kukufa sana, wanakufa na njaa watoki ndani. Unafikiri hiyo safari itakuwa wakati gani kati raia inazidi kuteseka mzee? Kwanza hiyo ni mambo yenye iko na shangaza, na ni lazima raia ama wakongomani wote na wenye wako wakongomani wenye wako na huruma ya kusaidia Kongo ni lazima waone jambo hilo. Ni kitu cha maajabu sana kuona watu wanakuja wanasema wao ni wakombozi. Sasa wenye wanakuja kukomboa watu wanaua watu. Wenye wanakuja kukomboa watu wanabaka watu. Wenye wanakuja kukomboa watu wanavunja mabiro zenye wao wataingia ndani ya zile ofisi. Wanafanya mabaya ya kila aina. Sasa ukombozi wao tunauona huko. Yani ni watu wamoja tu walitumwa juu ya kuja kumasakre bakongomani na kubamaliza. Kwa hiyo sisi tuko tayari kupambana nao na tuko na imani na nguvu ambazo tunazo tumepewa na Mwenyezi Mungu za kuwafukuza. Tutawafukuza hadi mwisho na M23 haitaonekanaka. Na Kagame tunamupa tahadhari na yeyote mwenye anasaidia hiyo mainchi ama wenye wanasaidia M23 tutawafata mpaka tutahakikisha tunawadhibiti. Raia iwe na imani. Ijapokuwa wako wanakufa ila nayo inabidi wajiprendre en charge kusudi tusaidiane, kwa sababu sisi wenyewe hatutaweza vita. Ijapokuwa tuko na imani na Mungu kweli iko pamoja na sisi, lakini tunahitaji msaada wa raia, tusaidiane tupambanishe huyo adui. Kuna raia ambao wako na moyo wa kusaidia lakini hawana roho ya kuokoa wanajeshi. Wengine wako nje. Nini ambacho unataka wakusaidia wewe kama kiongozi wa wazalendo ambao unachunga mwingine na Uvira ili kushinda hivi vita? Asante sana kwa hiyo swali journalist. Problemi ni kusema kwamba msaada wa kwanza wenye tunaomba kuraia ni kutupa habari. Adui anatembea hivi, adui anatuua, adui anatunyanyasa, adui anafanya hivi. Hiyo ni msaada ya kwanza ya raia, kutupa hizo habari, hizo taarifa. Na kitu cha pili, sisi tunaishi hapa, hatuna msaada wowote. Atupokeaki kuserikali, hatuna msaada wowote. Na msaada ikiwa tunaishi ni kwa raia. Kwa ule raia mwenye anajisikia ya kwamba yeye anaweza kuwa na roho ya uzalendo na roho ya mapendo ya kutupenda sisi,
tunasumbuka, vijana ona gisi wanateseka, wengine wanakosa viato, wengine sijui wanakosa, tunakula kwa shida. Ule yote mwenye uko na huruma na roho ya mapendo atoe msaada yake, atusaidie kusudi tupambanishe, tuangalie gisi ya kusove nchi yetu. Donc msaada kwa mfano ya chakula, kununua magodio sana sana hivi. Msaada ni yoyote ile. Zaidi kwanza unaona chakula ni kitu, ni vita, kitu kia kwanza ni vita kubwa sana. Chakula, tunahitaji dawa, watu wanagonjwa, tunahitaji, ni vitu vingi, ni mahitaji ya mingi. Mimi tunahitaji ule mwanajisikia mimi nitapana kiatu analeta, tutapokea. Niko na difra, itafika, tutanunua vya kununua, vitasaidia. Mimi mwenyewe nakuja na unga, yani tutapokea kila kitu kenye tunasaidiwa. Bukavu kuko watu ambao wako na unga, vita ifanyike pale, wagomboa mwingine yao. Kuna wengine ambao wanasema hatutaki vita, msikiti tuharibisha nyumba zetu na biashara yetu. Watu ambao wanasema hivyo, mzee, unaweza ukawashauria nini? No, mashauri yetu ni kusema ya kwamba wakati watu wa moja, ndio ile nilikwambia journalist. Yani sisi wakongomani tuko vikundi viwili. Na hivyo vikundi viwili ndani ya serikali kuko kikundi kenye kina support adui, kingine kinapingana na adui. Kwenye raia kuna hicho kikundi kina support adui, kingine kinapingana na adui. Kwa hiyo tunasema ya kwamba bale benye wanasema Bukavu ni mungini yabo hawawezi penda iharibike. Bukavu ni mungini ya Bakongomani. Na kama Bukavu ni mungini ya Bakongomani na Bakongomani wanasimama kutetea Kongo, sisi tutafika Bukavu. Yeyote mwenye tutasikia anasema yeye ni mungini yake, hawezi penda iharibiwe, ule ni adui na atakuwa traité comme ennemi, tutampiganisha na yeye kama adui. Mzee, na hapa watu angalia, naona wajeshi wako nyuma kidogo, ni wa kidogo. Eske kuko wengine ambao wako hapa tu au huko sasa hivi kwa patrouille sasa hivi? Wale wote wenye uko naona kule wale ni wanajeshi wale. Na wazo unaona wengine wale wote wanakaa chini kule ni wanajeshi. Na yani wanajeshi ni wengi, ni maelfu. Wako ma position different. Tuna deploy watu. Ukiingia mporo hapa wanajaa, poro pale wanajaa. Na maposition ukienda barabara nzima mpaka Fizi, unaenda hivi mplene ya Ruzizi, watu wanajaa, vikosi viko na vingine vinaendelea kuingia, tuko najipanga kwa ajili ya kupiga adui. Kwa hiyo wanaona ni sehemu, ni escortage tu, na sio yote escortage INA. Kwa kumalizia mzee, je, unamunga mzee Makanaki kwa swala kusema kwamba wale watu ambao walikimbia nje, viongozi ambao walikuwa wanafanya kazi hapa Uvira wasirudi tena kufanya kazi hapa, na kama wakirudi wakifanya kazi yeye atawashughulikia? Je, hiyo swala wewe ulipokeaje na unamunga mkono au kabisa ni aje? Kwanza swali ni kwenye wako, walikimbia nini? Wanapasha tuambie, kwa sababu iko impossible kuona Bukavu vita ilikuwa Kavumu, watu wanakimbia Bukavu, watu wanakimbia Uvira, wanaenda kukimbia yabo, inapasha ba justifier pourquoi balikimbia. Mbona sisi tumebaki? Na kwa leo webo walikimbia kisha warudi tena kwenye madaraka, ili atukubaliani nayo. Ni lazima Kinshasa ndo ipane ruhusa ya kusema no, watumike ama wasitumikila. Kwetu sisi hatujaruhusu hiyo. Ni lazima Kinshasa ndo itapana hiyo ruhusa, lakini sisi hapa tunakataa. Inapaswa ba justifier kwanza pourquoi banakimbia. Kongo ingali kabambi. Kama province ya Sud Kivu na Nord Kivu iko mikono ya adui, Manyema iko, province ya Tanganyika iko. Na je, adui pour tukimbia hapa Uvira, ni lazima tungeona adui anakuwa Kamvimvira ama Kiliba, sawa, ndio mtu anapaswa kimbia. Bukavu, tena Bukavu wapi? Minova. Mbatu wanatoka kule tina, wengine wanaenda wanapituana, na wengine kale walikuwa washaanza kimbia. Basi balikimbia nini? Il faut ba justifier kukimbia. Hatuko d'accord na wale watu. Na hatutakubali kuendelea kila mara ma desordre, ili haitakubalika. Sisi sote tuko Wakongomani, sisi tunasimama juu ya kutetea nchi, ni lazima wakuje wajustifie pourquoi balikimbia. Na kama hakuna justification tukubaliane na ile. Asante sana. Tunashukuru. Usikose kusubscribe channel yetu.